join Claus Eriksen on the first fishing trips in the early spring to the sandbars. Og det yderste er lidt dybere end det inderste, men fiskene kan være i begge to. Så jeg må prøve sådan at gå herud og kaste lidt på kryds og tværs, og se om jeg kan finde dem her. Men hvor var det tilfældigt, den lige rullede en gang i overfladen, og jeg ved ikke, inden midt på revlen, jeg tror ikke, jeg har lavet et kast derinde, hvis jeg ikke har set den først. Det er da en revlefisk. In the many underwater recordings in this movie, we get closer than ever before. We will see where the fish are along the coastlines. We will see that there are far more fish out there than we think, and we will see how the fish react to our flies. We join Claus during the first hatch of marine worms. And he shares his latest experiences with fluorescent flies. Den her med de orange fluorescerende øjne, den er en væsentligt bedre flue end den standard sandfarvede. Fisker vi dem samtidig, så fanger jeg 80-90% på den med fluorescens. We fish with Claus during all 4 seasons, and Claus shares his knowledge in great detail, in theory as well as in practice. Klassisk sommerfiskeri, det foregår traditionen tro om aftenen, om natten og meget tidlig morgen. Men der er masser af undtagelser. Oh, wow! Yes! Skøn fisk!